Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriwe muri Kongo Kinshasa. Perezida wa Kongo Kinshasa Félix Antoine Tshisekedi yavuze ko yaba wa mbere mu gusabira Perezida Amerika Donald Trump guhabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu gihe yabasha kurangiza amakimbirane hagati y'igihugu cye n'u Rwanda. Mu kiganiro mu cyumweru gishize hawe umunyamakuru ukorera muri White House, ibiro bya Perezida wa Amerika kigatangazwa kuwa kane. Tshisekedi yavuze ko ubumwe bwa Afurika ari icyuka ko ari iryo somo yavanye muri intambara mu burasirazuba bw'igihugu cye. Tshisekedi yavuze ibi mu gihe kuri uyu wa gatanu muri Amerika yitezwe gusinyana amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa. Ingingo zirambuye zikuye muri aya masezerano ntabwo zizwi, gusa ashingiye ku kumvikana guhagarika imirwano no gukemura impungenge z'impande zombi mu kibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Mu mpera z'icyumweru gishize Perezida Trump yavuze ibigwi ko arimo gukora ibintu bikomeye mu kugeza ku mahoro ibice bitandukanye by'isi biri mu ntambara. Navuga ko agiye guhuza u Rwanda na Kongo bigasinya amasezerano y'amahoro. Kuri ayo masezerano yamaze kwemezwa n'abagariye impande zombi, Trump yagize ati, "Uyu ni umunsi ukomeye kuri Afurika kandi mukuru ni umunsi ukomeye ku isi, ariko sinzabihemerwa igihembo cy'amahoro cya Nobel." Ibi byatumye abasesenguzi bamwe baza ko Trump yaba mu by'ukuri yifuza icyo gihembo kugira ngo uboneke nk'umugabo ushaka amahoro ku isi, mu gihe abagaragaza ko akora ibi mu nyungu bwite za Amerika n'ubutegetsi bwe by'umwihariko. Umunyamakuru wari no muri White House yabaje Perezida wa Kongo niba yasabira Trump igihembo cy'amahoro cya Nobel naramuka agejeje ku mahoro asesuye muri ayo makimbirane n'igihugu cye n'u Rwanda. Tshisekedi yashubije ashimira uburyo Trump iki kibazo yakigize icye kandi kirimo kugenda neza ubu tugeze aho twemeranye tugana ku masezerano y'amahoro. Yavuze kandi ko ubutegetsi bwa Trump bwashyize imbaraga mu gushaka amahoro no mu yandi makimbirane ku isi nk'intambara y'Uburusiya na Ukraine, intambara mu burasirazuba bwo hagati ati ndetse na hano hagati y'u Rwanda na Kongo. Yongeraho ati, "Nibaza ko Trump umuhuza bwe nabasha kurangiza intambara yaba akwiye igihembo cy'amahoro cya Nobel nabo wa mbere mu kukimusabira." Tshisekedi yabajijwe icyagenze nabi mu buhuza bwa Rwanda n'ubwa Nairobi, asubiza ko ubwo buhuza ntacyo bwagezweho kubera kudashyira hamwe kwa Afurika, bikaba ngombwa ko Katari na Amerika bihaguruka. Ati, "Ntabwo nshyigikiye igisa n'uryari gifite hagati yacu nk'abanyafurika. Turavuga byoroshye ngo ibisubizo bya Afurika ku bibazo bya Afurika, ariko iki kibazo tumazemo igihe cyatewe n'u Rwanda cyamfashe kubona neza ko iyo ntera ari icyuka. Dufite ibimenyetso bigaragaza ko twashotowe n'u Rwanda, ariko sinigeze mbona igihugu cya Afurika niba ibihugu byinshi bihaguruka ngo bibyamagane." Ibyo bamwe muri bagenzi banjye bambwiraga mu nama z'abakuru b'ibihugu, bambwiraga turi twenyine, ntibashoboraga kubivugira mu ruhame. Nashimira Perezida Lorenzo Wangora wabaye umuhuza mwiza akagerageza uko ashoboye kose. Nashimira ibihugu bigize SADC, ibihugu bya Tanzania na Malawi byafashije ikibazo nk'igikomeye kugira ngo tugere aho tugera. Nashimira kandi Uganda, Kenya n'u Burundi, cyane cyane ubundi bagiye ku ruhande rwacu bifatanya natwe. Birabaje ko nisanze ngomba kuvuga ibihugu kuko ibindi byinshi bitagize ubutwari nk'ibi. Iki nicyo kibazo dufite muri Afurika, dufite ubumwe bwo mu magambo gusa, turavuga gusa ariko nta bumwe. Ni isomo n'igihe muri iyi ntambara ubumwe bwa Afurika tuvuga nta buriho. Leta y'u Rwanda ihakana ibyo ishinjwa na Kinshasa ivuga ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwananiwe gukemura ibibazo by'abaturage bayo, bamburwa uburenganzira bwabo kugeza bafashe intwaro, kandi ingabo z'icyo gihugu zikorana n'utwa FDL urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibi u Rwanda bivuga ko biteye inkeke umutekano warwo. Abatavuga n'ubutegetsi bwa Tshisekedi babunenga kunanirwa gukemura ibibazo by'ibanze, guhitamo inzira y'intambara mu burasirazuba bwa Kongo no kwitabaza ibindi bihugu ngo birwaye intambara muri ako gace, mu gihe igisirikare cy'igihugu kidafite ubushobozi bwo kurwana izo ntambara. Mu gihe uyu munsi yitezwe amasezerano y'amahoro asinywa n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga Therese Kayikwamba wa Kongo na Nduhungirehe w'u Rwanda. Ayo masezerano biteganyijwe ko azashyirwa mu mukono na Perezida Paul Kagame na Tshisekedi mu kwezi gutaha i Washington mbere y'uko atangira gushyirwa mu bikorwa. Gusa ikibazo gikomeye kibazwa n'uko bizagenda hagati ya Kinshasa na M23 ubu bigenzura ibice bitandukanye n'imijyi ya Bukavu na Goma mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Amakuru avuga ko ikibazo cya M23 na Kinshasa by'umwihariko kigomba kuzakemurwa n'ibiganiro by'impande zombi bya Doha muri Katari. Ibiganiro byabaye bisubitse mu gihe bari bahagarariye impande zombi bahaye inyandiko y'ibanze y'amasezerano y'amahoro kugira ngo bajye kuyiganira n'abakuriye mbere yo kugaruka ku meza y'ibiganiro mu gihe kitazwi neza kugeza ubu. Mbabwire kandi ko umunyamabanga mukuru wungirije wa Loni Tom Fletcher yaganiriye n'abayobozi ba M23 ati, "Umuryango mpuzamahanga ugomba gushyigikira abaturage ba Kongo muri iki gihe cy'umutekano muke ndetse n'ibibazo by'ubutabazi bigenda byongera cyane cyane mu karere k'Iburasirazuba." Uyu mugabo niko yavuze nyuma yo guhura n'abayobozi b'umutwe w'inyeshyamba ba M23 bahuriye Goma muri Kivu y'Amajyaruguru. Inama n'abayobozi ba M23 yasuzugura uruzinduko rwa Tom Fletcher rw'iminsi 2 muri kariya gace ka Kivu ya ruguru nyuma yo kuzenguruka uduce twasubiyemo ibihumbi by'abantu bari bavanwe mu byabo muri teritwari za Nyiragongo na Masisi muri Kivu ya ruguru na Minova muri teritwari ya Karere muri Kivu y'Amajyepfo. Umuyobozi wa Loni yavuze ko yiboneye ikibazo cy'abaturage bahuye n'ibyerezo byatewe n'ibibazo by'umutekano n'ibibazo by'ubutabazi. Ati, "Birakenewe cyane kandi rero amahanga agomba gushyigikira abaturage ba Kongo cyane cyane muri iki gihe bahuye n'ibibazo bitoroshye kandi bikomeye. Muri iki gihe umuryango w'abibumbye uhura n'ikibazo cy'amafaranga kibangamira ibikorwa by'ubutabazi." Aha Fletcher aragira ati, "Ariko twariyemeje, turabigiramo uruhare kandi turacyahari." Yavuze ko yaganiriye n'abayobozi ba M23 ku kibazo cy'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu mu turere bayobora. Yavuze ko baganiriye kandi ku kibazo cy'ibiribwa, ubuvuzi, aho kuba, kurindwa cyane cyane
ihohoterwa rishingiye ku gitsina no kurinda abakora mu bikorwa by'ubutabazi. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe umunyamabanga wa leta minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu muri Kenya Bwana Kibuchumba muri komene yatangaje ko abapolisi bakoze akazi gakomeye baburizamo irikwa ry'ubutegetsi ryari ryateguwe n'abigaragambye muri Kenya, ahakana ko habayeho gukoresha imbaraga z'umurengera. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri Kenya ivuga ko hapfuye abantu 16, abandi barirwa muri magana 4 barakomereka, kandi bashinja igipolisi gukoresha imbaraga z'umurengera mu guhosha iyo myigaragambyo. Ibiro n'amakuru by'Abongereza bitazi bisubiramo Bwana Murkomene avuga ko nta mbaraga z'umurengera zakoreshejwe, ahubwo habayeho ubwitange budasanzwe ku gipolisi yuko abigaragambye bari bateguye umugambi wo guhirika ubutegetsi. Ibinyamakuru muri Kenya byavuze ko uyu mutegetsi yikomye itangazamakuru avuga ko ryahembereye imyigaragambyo yateguza ko leta y'William Ruto ishobora gufunga ibinyamakuru bizagaragara ko biri ku ruhande rw'abadashakira neza abaturage ba Kenya. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikiriye muri Uganda. Abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Banditswe umuntu umwe yapfuye, abandi barimo Depite Sekikubo barakomereka ubwo abasirikare batatanyaga abantu bari baje kumva imbwirwaruhame ya Depite Sekikubo Theodore mu isantire rw'imiyaga asanzwe yagariye mu nteko ishinga amategeko ya Uganda. Abatanze amakuru bavuze ko ibintu byabaye ubwo abashyigikiye Sekikubo basabaga abashyigikiye umusirikare bahanganiye umwanya mu nteko ishinga amategeko witwa Rwashande babasaba kugabanya gusakuza bakarwana kugeza ubwo umuntu wapfuye Theodore Sekikubo barakomereka. Hanyuma kandi ingabo za Uganda ku bakane zaramutse zirasana n'inyeshyamba zo mutwe wa Mayimayi uri mu yitwaje intwaro leta ya Kongo Kinshasa yaburijemo ikayitabaza Rendo. Imirwano yombi yaramukiye mu bice bya Vuyinga, Mabambi ndetse no mu bice dutandukanye twa Sheffield Bashwaga iri muri teritwari ya Rubero muri Kivu Amajyaruguru. Abaturage muri utu duce ndetse n'abayobozi baho bemeza ko iriya mirwano yatumye ubuzima busa n'ubuhagaze. Umuturage uvuganye n'ikinyamakuru Actualité yavuze ati mu masaha 11 z'itondo twumvise amasasu menshi hano ayegereye Karundu ku mugezi wa Mususa, aho niwe kurasana byatangira bigakomereza mu misozi ya Muhora. Ubu turi muri Vuyinga, abanyeshuri bamaze gutaha ndetse amaduka menshi nigeze afungura. Uwo muturage bunzemo ko iriya mirwano yumvikanyemo urusaku rw'imvuna ziremereye, ibyatumye igikuba gicika mu baturage. Kugeza ku gicamunsi imirwano y'impande zombi yari igikomeje nyuma y'uko Mayimayi zifashe icyemezo cyo kwihagararaho. UPDF yaramutse irasana n'uriya mutwe mu gihe umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yaherukaga guteguza ko Wazalendo zigomba kugabwaho ibitero. Yandika ku rubuga rwa X ati Wazalendo rwose n'umutwe ugambiriye ikibi, ingabo zihuriweho za PDF na FARDC zizabagaho ibitero tuzabona hose. General Muhoozi aherutse Kinshasa wewe na Perezida Tshisekedi yashinje Wazalendo zisanzwe bifasha leta ya Kongo mu ntambara y'M23 kuba zica abaturage begereye umupaka wa Uganda na Kongo. Mu gusoza mabwira ko batiyese muri Central Africa bavuze ko byibuze abanyeshuri 29 biciwe mu muvundo badutse ubwo bakoraga ibizamini, abandi benshi bakomeretse. Bivuga ko transformateur y'amashanyarazi yaturutse bitera ubwoba biganisha ku muvundo ukomeye w'abanyeshuri. Bamwe mu banyeshuri bagaragara basimbuka bava mu igorofa ya mbere ry'ishuri nk'uko inkuru ya Deutsche Welle bivuga. Minisiteri y'ubuzima ivuze ko benshi bapfuye harimo abakobwa 16 bapfiriyeho, abanyeshuri 60 barakomereka. Perezida Faustin Archange Touadera wari witabiriye inama ku ngingo y'Uruseli mu Bubiligi yihanganije imiryango yabuze ababo, ahita atangaza icyunamo cy'iminsi 3 mu gihugu hose. Hanyuma Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasabiwe umunyamakuru wa CNN Natasha Bertrand kwirukanwa nyuma yo kumushinja gutangaza nabi amakuru ajyanye n'igitero cy'igihugu cyagabye kuri Iran. Natasha Bertrand asanzwe ari umunyamakuru wa CNN ukorana bya hafi na Minisiteri y'Ingabo mu gutangaza amakuru y'intambara atandukanye. Uyu mugore ni umwe mu bakurikiraniye hafi ibitero Amerika yagabye kuri Iran mu rukera rwo ku itariki ya 22 Kamena igamije kuriza umugambi w'iki gihugu gukora intwaro za nucleaire. Kimwe n'abandi banyamakuru benshi, Natasha Bertrand yavuze ko nta kigambira ibitero byagezeho. Abinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa Social, Trump yagaragaje ko atashimishijwe n'ibyatangajwe na Natasha, amusabira kwirukanwa nk'imbwa. Ati Natasha Bertrand akwiye kwirukanwa muri CNN, naramukurikiranye mu minsi 3 atangaza amakuru y'ibihuha, akwiye kwirukanwa agasurwa hanze nk'imbwa. Trump atangaje mu gihe ibitero bya Amerika kuri Iran bikomeje kutavugwaho rumwe. Ubuyobozi bw'iki gihugu buvuga ko byashigesha Iran, ariko itangazamakuru ikagaragaza ko nta gihambaye byangije.